Tariki ya mbere Ukwakira 1990 ingabo za RPA zatangiye urugamba rwo kubohora u Rwanda ndetse no guhagarika jenoside. Ni urugamba rukomeye rw'imyaka 4 rwashyizweho akadomo no kubohora umujyi wa Kigali, ndetse guverinoma yariho ihita yerekeza mu buhungiro mu cyahoze ari Zaire. Buri tariki ya 4 Nyakanga abanyarwanda bizihiza isabukuru yo kwibohora bazirikana ubutwari bw'ingabo za RPA zari za FPR Inkotanyi ziyemeje gufata intwaro zikarwanya leta yakoraga jenoside zikayihagarika, ari nabwo zashyizeho guverinoma y'ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda. Mu cyegeranyo cyacu cya none turagaruka ku matariki y'ingenzi yaranze urugamba rwo kubohora u Rwanda. Mbahaye ikaze muri iki kiganiro. Reka dutangirire 1990 tariki ya mbere Ukwakira muri uwo mwaka umupaka wa Kagitumba wagabweho igitero cyabaye ikimenyetso cy'itangiriro ry'urugamba rwamaze imyaka 4 nyuma y'uko abari bagize umuryango wa FPR Inkotanyi biyemeje kubohora igihugu hifashishijwe inzira y'intambara. Ingabo za RPA ishami rya gisirikare rya FPR Inkotanyi ku ikubitiro ryari riyobowe na General Major Fred Gisa Rwigema. Gusa ubutegetsi bwa Habyarimana Juvenal bubifashijwemo n'abacancuro bwabashije gukoma mu nkokora RPA. Mu gihe kingana n'iminsi 14 ya mbere y'urugamba, bamwe mu bayobozi bakuru ba RPA barishwe, bitera icyuho gikomeye mu buyobozi ndetse na morale ijya hasi bikomeye mu basirikare hafi ya bose bari basigaye. Perezida Paul Kagame muri icyo gihe wari majoro yahise ajya ku buyobozi, azana uburyo bushya bw'imirwanire n'izindi mpinduka nyinshi. Tariki ya 2 Ukwakira 1990 hatabarutse wari umugaba mukuru w'ingabo z'Inkotanyi General Major Fred Gisa Rwigema arasiwe i Nyabwishongwezi. Tariki ya 4 Ukwakira muri uwo mwaka ingabo z'Abafaransa 300 zaje kurinda abaturage babo babaga mu Rwanda, ndetse n'ingabo za RPA bato ya 9 zafashe umujyi wa Nyagatare. Mu ijoro rya tariki ya 4 bucya ari tariki ya 5 Ukwakira muri uwo mwaka, guverinoma ya Habyarimana yacuze ikinyoma ivuga ko Inkotanyi zateye umujyi wa Kigali ibigira urwitwazo ubwo yafungaga abatutsi basaga 10,000 n'abandi banyapolitike benshi. Tariki ya 5 Ukwakira 1990 abasirikare 535 b'Ababiligi nabo muri Zaire baje gufasha ingabo za Habyarimana. Ku itariki ya 6 n'iya 7 ingabo za RPA bato ya 4 zafashe Gabiro. Tariki ya 8 Ukwakira 1990 nyuma y'isibaniro na RPA Ikagitumba, ingabo za FARI zishe abahima 1000 bo mu Mutara bo mu bwoko bw'Abatutsi. Ku itariki ya 11 kugera kwa 13 1990 habaye ubwicanyi bwahitanye Abatutsi bagera kuri 400 muri komine Kibira. Tariki ya 23 Ukwakira habaye urupfu rwa Majoro Bunyenyezi na Majoro Bayingana ubwo bagogwa mu mutego w'umwanzi Iryabega. Tariki ya 13 Ugushyingo 1990 Habyarimana yemereye amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi gukora, ndetse anavuga ko ubwoko bugomba gukurwa mu ndangamuntu n'ubwo bitigeze bikorwa. Tariki ya 6 Ukuboza 1990 ikinyamakuru Kangura cyashyize ahagaragara amategeko 10 y'Abahutu. 8 muri yo yashishikarizaga Abahutu kutagirira Umututsi imbabazi. Reka tuve mu 1990 tuzamuke gato umwaka umwe tujye mu 1991. Tariki ya 3 Mutarama muri uwo mwaka ingabo za RPA zahinduye isura y'imirwano maze zigaba igitero gikomeye mu duce twa Gatuna na Kaniga mu rwego rwo kwima inzira ibikoresho by'ingabo za leta. Tariki ya 7 Mutarama 1991 abanyarwanda batari bake bakatiwe igihano cy'urupfu bitwa ibyitso by'Inkotanyi. Tariki ya 23 Mutarama 1991 ingabo za RPA zafashe umujyi wa Ruhengeri maze zifungura imfungwa zari zifungiye muri iyo gereza zitwa ibyitso. Mu mpera za Mutarama kugera mu ntango za Werurwe 1991 hishwe abagogwe bo mu bwoko bw'Abatutsi bari hagati ya 500 n'igihumbi. Mu 1992 muri Werurwe habaye iremwa ku mugaragaro ry'umutwe w'Abahutu w'abahezanguni wiswe Sederi n'iyicwa ry'Abatutsi bagera kuri 300 mu Bugesera. Muri Gicurasi igitero gikomeye cya RPA cyafashe amakomine amwe namwe cyatumye abaturage basaga 350 bava mu byabo. Muri Kanama Abatutsi benshi barishwe ku Kibuye. Mu Gushyingo 1992 Dr. Lewo Mugesera yavuze ijambo ku Kabaya aho yakanguriraga Abahutu gutsemba Abatutsi, avuga ko bazasubizwa aho yavugaga ko bakomoka muri Ethiopia banyuze iya Nyabarongo. Mu 1993 ku itariki ya 8 Gashyantare muri uwo mwaka ingabo za RPA zigaruriye agace kanini k'igihugu ziza no gusubira inyuma mu rwego rwo kumvisha amahanga ko Abatutsi bakomeje kwicwa urubozo.
Tariki ya 8 Werurwe 1993 nibwo hasohotse raporo mpuzamahanga yerekanaga uruhare rw'ibiro bya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ku bwicanyi bwakorewe Abagogwe muri Prefegitura ya Gisenyi na Ruhengeri. Tariki ya 7 Mata 1993 guverinoma yakiriye iyo raporo inahakana byimazeyo ibyari biyikubiyemo. Muri Kanama muri uwo mwaka hatangiye kumvikana ibiganiro byo kwangisha abandi banyarwanda no kurwanya abatutsi binyuze kuri Radio RTRM. Tariki ya 4 Kanama muri uwo mwaka no kuvuga 1993 mu gihe RPA na guverinoma y'u Rwanda byasabwaga kubahiriza amasezerano yari akubiye mu masezerano ya Arusha, guverinoma yakomeje gutoza imitwe yakoze jenoside irimo interahamwe, impuzamigambi ndetse n'abandi bambari bagombaga gukora ubwicanyi. Tariki ya 8 Ukuboza 1993 bato ya gatatu y'ingabo za RPA yageze i Kigali muri CND, hari mu rwego rwo gushinga guverinoma y'inzibacyuho yari yemejwe n'amasezerano ya Arusha. Mu 1994 ku itariki ya 6 Mata i Dar es Salaam muri Tanzania habereye inama y'akarere, ndetse nabwo indege yari itwaye Perezida Juvenal Habyarimana yahise ihanurwa saa 2:30 z'ijoro ubwo yagarukaga i Kigali igiye kugera ku kibuga cy'indege Kanombe. Tariki ya 7 Mata habaye iyicwa rya Minisitiri w'Intebe Uwiringiyimana Agatha n'ingabo 10 z'Ababirigi zamurindaga. Hishwe kandi na minisitiri batandukanye n'abandi bo ku ruhande rutavugaga rumwe n'ubutegetsi bwariho. Ubwo jenoside yahise itangira i Butare, Gitarama, Murambi ndetse na Byumba. Tariki ya 8 Mata ingabo za RPA zafashe umugambi wo gutera i Kigali ndetse no guhagarika jenoside mu maguru mashya. Tariki ya 14 Mata 1994 Ubirigi bwategetse huti ingabo zabwo kuva mu Rwanda no mu ngabo za Loni ku buryo kugeza tariki ya 20 uwa nyuma yari amaze kuva mu Rwanda. Tariki ya 18 Mata 1994 RPA yarashe kuri RTRM kubwo gukwirakwiza umwuka mubi w'urwango mu Banyarwanda. Tariki ya 19 Mata i Butare aho Perezida Sidi Kubwabo avuka yatanze imbwirwaruhame ishishikariza abaturage guhaguruka no kwica abatutsi bidatinze. Umuntu utarushyigikiye uwo mugambi nawe yahise atangira guhigwa bukware ndetse akanicwa. Tariki ya 21 Mata 1994 ingabo za RPA zabohoye Byumba. Ku itariki ya 21 n'iya 22 Mata muri uwo mwaka akanama ka Loni gashinzwe umutekano mu mwanzuro w'1912 kategetse ingabo zayo kuva mu Rwanda hagasigara ingabo 270 gusa. Ku itariki ya 30 Mata muri uwo mwaka kandi RPA yagenzuraga umupaka wa Rusumo uherereye ku mpaka wa Tanzania. Ku itariki ya 16 Gicurasi 1994 RPA yafashe umuhanda Gitarama Kigali. Tariki ya 22 Gicurasi RPA yafashe ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali n'icya gisirikare Kanombe. Ku itariki ya 29 Gicurasi RPA yafashe umujyi wa Nyanza. Tariki ya 2 Kamena ingabo za RPA zabohoye Kabgayi. Tariki ya 13 Kamena RPA yafashe umujyi wa Gitarama aho guverinoma y'inzibacyuho yakoreraga, ariko yo yari yerekeje i Gisenyi ku itariki ya 10 Kamena. Ku ya 21 muri uwo mwaka w'1994 ku mwanzuro wa Loni wa 1929 ingabo za mbere z'Abafaransa zageze ku mipaka y'u Rwanda na Zaire mu rwego rwa Operation Turquoise. Ku itariki ya 28 i Geneve Loni yashyize ahagaragara raporo yemeza ko mu Rwanda harimo kuba jenoside ikorerwa abatutsi. Tariki ya 4 Nyakanga ingabo za RPA zabohoye umujyi wa Kigali nyuma yo kubohora uwa Butare. Tariki ya 3 guverinoma yariho yahise yerekeza mu buhungiro muri Zaire. Ku itariki ya 14 Nyakanga ingabo za RPA zabohoye umujyi wa Ruhengeri. Tariki ya 17 Nyakanga 1994 ingabo za RPA zabohoye umujyi wa Gisenyi. Ku itariki ya 29 Nyakanga nibwo hashinzwe guverinoma y'ubumwe bw'Abanyarwanda n'ihagarikwa ku mugaragaro rya jenoside. Kuri izo tariki urusaku rw'amasasu rwarahagaze mu mujyi wa Kigali. Iki kikaba ikimenyetso cyo guhagarikwa kwa jenoside yarimo ikorerwa abatutsi, aho ingabo za RPA zabashije guhashya izafari n'interahamwe, benshi muri aba bahungira muri Zaire. Mbashimiye kuba mwakurikiye iki kiganiro cyacu, twagarutse kuri amwe mu mateka yaranze urugamba rwo kubohora u Rwanda.